toge nah heula. Wah, ini setengah kilo. Bismillahirrahmanirrahim. Gaskeun. Makan sareng Kang Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jengkol muda, tumis toge atau useng toge, banyak banget, ikan asin, sambal tarasi, nasi hangat. Sebelum dimulai kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar kalian? Cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu di pagi-pagi ya, aktivitas pagi. Saya tukang lontong sayur. Wah, mantep. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oseng toge nah heula. Wah, ini setengah kilo. Bismillahirrahmanirrahim. Gaskeun. Enak pisan pemirsa. Tumis toge, oseng toge. Bismillah. Campur nasi hangat, makan. Cocok pisan. Bumbu. Pas.
Hmm. Hmm. Jengkol, sambal. Hmm.
Wah, mantapnya dikuahkan. Wah. Wah. Kenyang banget tuh ya. Tarik napas dulu. Gaskeun. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Andri 20 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.